attention TV eso na ebusie nim sensem ekoso ewo Ghana memu ha sei a edikan editie edisesa ye wo be kasa ho nti anene yedimu ebre wo ne bia na wonte ye nini na enesen ye na enim se Kofi Adoma wani eyobi a ye be kan so as broadcaster wa Ghana memu ha sei journalism man wo ye Angel TV Angel Life from anowo ebia network broadcasting anowo na enche ye ne assassination bi ye fa no ho eba ya say no wo adokita for nsema adokita for hwe ne ma me bia ba social media so wo chi match se be kaya Kofi Adoma wani any video bi beta bonten na wo kasa edifa Hømelẹss ho na ma mi so aba bonten akotwa Toronto na chese Las Vegas ho no mo so de abeso bonten wo chi match se ka me akoye se ma me no ye nheda nim so ne Kofi Adoma wani e wa asem dia ene de obi attention TV yentimi enkyere ene ma mi wakasa papa eyi ni na ne se video a Kofi Adoma wani ndi beto abonten no ho ana ma me no kasa ho ne yenko na yenkotie ma mi enum nsem empa Adoma ko nana ya abrefi omo akotwa Ghana street hawkers omo akotwa. Has Kofi Adoma been able to approach any child on the street to alert authorities to say this is not supposed to be accepted in Ghana in this time and age? Has Kofi Adoma been able to do that? What institutions or Hømelẹss ya kunyama no ya baby fefe from a papa bi edua papa bi na etwa no mahia so what you see into one co street so nana ya briefing co street so they are cooked up in that radio station making so much noise. So what you see making so much noise. Who say e dey be a Kofi ebetwa video e wo Las Vegas na we feature Hømelẹss na wo Las Vegas. Onuya, what is the condition of Ghana for Moti Ghana? Omu eni dan na omu ni baby da. What are some of the measures buying edi atoto akwan mu ama Hømelẹss for anase obi a oni baby da. So what you see uhu Ghana ni Kofi Adoma ko onwonwani wo Ghana ni wo de ko wo ba be kan obi di. You see niente Ghana nye ye ni say eniama esese ye kan wasem ye kan wasem ni esese ye kan wasem no ene ye kan wasem hwe niente a aban ahyeda ye places like this no we obi a wonni baby tempo a at least utime de unya baby e de won kukun kaka baby say no donso bebre wo kromu ha emwa nyina hwe utimi e de uwei wonni baby da unya baby tena besides say baby a wo benante during the day no e wo homa wo no besides that no amanfo sorry besides say abanya ye baby say bebre say at least enye baby am potom ne bini ne jonso aye homa omo ayama Hømelẹss omo ayama obi a sabi wo pese wo je emframa e wa bonte obi nso na wada besides those places no aban at the way omo wo shelters bebre eno bi na make a say sanka Abraham Moshe wo krom ha hwe Hømelẹss ni bi ni sanka Abraham Moshe wo krom ha ohu ebi ni wonim ne omaya ma omaye toilet ama omo ohu omaye toilet ni baby omo belu nsuo ama omo inti Kofi Adoma ko onwonwani aye ne ho te se lawyer ampaw a wajimiama Ghana
proye ni abro ni atoro nti onya adwuma no wahu se wagya eniema ama kuro no aye kankan na kuro no ni credibility na oba beka obi a wayi na henche eni hu efiri ni mu na watimi abɔ niama enkoye ewo nanafo akwa ewo Ghana so obi a wuwu kuro mu homeless are neglected people who has no place to go for soup and kwan awache kakra bi mefa ne se dokono mo de mo nua dokono kekekura ma wo mo Ghana ni bio ha no mo homeless timi begina nsuo yi mu omo shelters bantua social workers and psychologists and community service support workers ena abonten so omo kwa abonten omo sei pe baabi nada sa wuti ase se umpese obetena shelter ho na ehomra omo deda abonten nyina no enye se obi a abrabo no na edi nakodo obi wo ho a na stress the way I would take stress no onu untimi until they cannot make decisions on their own accord. They get angry faster, they have emotional issues, traumas. Inti wu Kofi Adoma kunweja ugana ebini no abecha Las Vegas. Yeah, Las Vegas has made so many people rich. It is a land of opportunity. The government are not neglectful like this country. She no mono mo wa no na etikoro mu ha uni anu ntimi ntina koro mu ha. I'm telling you. So Kofi Adoma ko etimi abetwa abrochi homelesses. Kofi Adoma ko etimi akotwa Ghana homelesses ego. Kofi Adoma ko etimi akotwa nsuo a apro. Kofi Adoma ko etimi kotwa Ghana nsuo a omaneni agum ne mponche ne Ghana fo nkola April nsuo no hwensuo ye da hoyi. Look at how clean it is. Hwensuo no. Hwensuo no mu eye so clean hwe dade. Eye so clean. Nsuo ni ye so clean. Kofi Adoma ko enso homeless wa ha. Homeless ebi na ete ho no. Oma ye toilet ama omo e wa ha. Hwade o. Menua we nye hanko a o. Omo san wo shelter enwumere sei no. Omo koho na omo akopa aduane omo akopa soup bi omo akopa niam bi afenso wahu kromu hafo esikafo ewa ha home away those shelters no eho na omo de omo niam kogu wahu nsuo na esi ho no so wahu water fountain na esi ho no you see the water fountain wahu water fountain na esi ho no this is where people come and drink water at least and a toilet nso na ewa ha no wahu toilet na ewa ha no we ye ne aban ayamomo afenso wahu se wokọ kakra na akunwa age ha nyina wahu akunwa ewa ha nyina wokọ kakra wahu se akunwa ewa ha so wahu se akunwa ewa ha afenso se oba akotehwe sesi a obehu ambulance ahodo a eba betwa ne ho ahia. You see, nobody is neglected. They choose to live on the street. Wahu se okura na aduane e odi sanetie enano obodamfo bi wahu se we nso wada wenye wato no papa hwe garden obodamfo bi a onumpo obi ba a student medical student for that University Foundation ana asama na medijumedi esommo when you be ajankamo bro say the prison for community adeson ayekese nyeso wontimi ye nanso nhira no ana opese wotirim enentim pacho kakwa na wo no de bia bro for America ne say the nations are never too late for bedom University Foundation na ne number no 0548302985 na woni no entwetwe komo say emumukura no ye be echi aha anene mede nsensem ni na ebisi macro medas keep watching.